Davor Gerbus nije me baš volio. Što misliš, da li će se Petra i Gloria pomiriti? Zašto su Nika i Rasta prekinuli? Jesi li dalje u kontaktu sa Lazyjem? Koliko zarađuješ? Bog ekipa, ja sam Svenki, a vi ste dobrodošli na moj kanal. Danas, povodom prve godišnjice u Jumbusu, sam odlučio napraviti Q&A koji sam vam postavio na mome Instagramu. Ako mi još niste tamo zapratili, obavezno me tamo zapratite, jer često ovako komuniciramo o svemu. Pitao sam vas što vas sve zanima u vezi Jumbusa i mog potpisivanja ugovora, odnosa u Jumbusu i tako dalje. Prije nego što krenemo u video, obavezno nabacite like na ovaj video, pretplatite se na moj kanal i naravno i na Jumbus kanal. Imat ćete link dolje u opisu ovoga videa. A sada idemo na intro. Pitao je Mato Horvat kakav si se osjećao kad si saznao da si upao u Jumbus. Mislim, upao u Jumbus, ja sam na neki način, smatram da sam to zaslužio, da nisam sad upao ko iz vedra neba. Ja sam se na Videostaru zaista potrudio da upadnem u Jumbus, odnosno da dobijem ugovor koji sam htio. Luciano Plazibat fanpage vjerojatno pita najdrža uspomena sa svakim iz Jumbusa. Pa sad neću baš sa svakim nabrati, ali evo, pošto je to fanpage Luciana Plazibata, reći ću sa Lucianom. Da, na primjer, na Balkan Tube Festu smo se puno družili smo se na road trip, odnosno u Splitu na Utri, tako da reću da su mi to neke najbolje uspomene sa Lucianom. Dobro! Samo Jumbus, odnosno Tena, pita kako je bilo snimati seriju sa Bakom Prase. Baka Prase mi se na prvu činio jako arogantan, kao i svima što se čini. Nije mi se svidio nimalo, no onda kasnije, pošto smo isto godište, on je isto 96, znači imamo 23 godine, oboje, smo se nekako zbližili, popričali smo o nekim temama i zapravo sam shvatio da je on zapravo jedna dobrica, samo šta to kako vi njega vidite preko videa, kako sam ga ja prvi put vidio uživo, je to zapravo neki njegov i obrambeni mehanizam, to je, ajmo reći, neka njegova javna ličnost. U privatnom je on puno zapravo mirniji i ajmo reći neka cica mica. Ok, dečko, mislim da je jako pametan, da je jako vrijedan i eto, želimo sve najbolje u njegovom radu. Također Tena pita kakva je atmosfera među vama u Jumbusu i da li se svi slažete. Pa ja se slažem sa svima, a da li se svi ostali slažu sa drugim youtuberima u Jumbusu, ne mogu reći da je to točno, jer nije, kao što i sami znate. Tako da neću govoriti u tuđe imena, ako nađem neka pitanja odgovorit ću, ali sad ovako generalno to je to. Također Tena opet pita da li će biti još novih pjesama. Pa ja se nadam da hoće, jer ja sam imao jedan cilj da u životu imam jednu pjesmu i ove godine u 2019. odnosno prošle godine se dogodila pjesma Blamaža sa Nikom, Zorjan i Rastom koja je bila hit. Znači ljetom se pjevala Blamaža, svi su je znali, vrtila se po CMC-u, po TV-u, po radijima, po YouTube-u, po Deezeru, tako da to mi je bilo stvarno jedan san koji se ostvario. Jesi li u svađi sa nekim youtuberom? Pa ja nisam sa nikim u svađi, ali evo na početku, kad sam tek započeo svoju karijeru na YouTube, odnosno na Videostaru, Davor Gerbus nije me baš volio, odnosno ja sam rekao da bi ugasio njegov kanal, pa rekao sam to zato što sam čuo razne priče o njemu, znači nije da sam ja to sad rekao nekog svog iskustva, znači nikad nisam upoznao tog lika, ali jednostavno ljudi su mi pričali jako loše o njemu i onda kad su me pitali kom bi ugasio kanal, a da ne moram popiti onaj koktel koji sam imao da ga popijem, odvratni, rekao sam Davor Gerbus, jer nikad ga nisam nigdje vidio ni upoznao, niti na nekom eventu, niti ništa. No, kad bi se našao u prostoriji s njim, ne znam da bi mi bilo ugodno. Mislim da mi ne bi bilo ugodno, jer mislim da me taj lik stvarno ne voli. Nisam ni s njim u svađi, ali ko da nekak jesam. Mislim, ja nisam, možda on sa mnom. Marija Donja crta JT pita jesi li dalje u kontaktu sa Lazyjem? Mislim, Lazy je meni bio mentor na Videostaru, on je odmah nakon Videostara izašao iz Jumbusa, ja sam tek ušao u Jumbus, mi se nismo zapravo imali uopće prilike družiti, osim na Zrću smo se družili kad smo bili tamo partijali. Mislim, ja i Lazy imamo totalno drugačiji kontent i totalno drugačiji, ajmo reći, svjetonazor. Za vrijeme Videostara smo bili na nekim druženjima zajedno, družili smo se po stanovima i tako dalje, no nikad nisam ostvario neki kontakt s njim, jer mislim da jednostavno smo dosta različiti. Čujemo se preko Instagrama nekad, čestitamo se na nekom uspjehu i tako dalje, tako da respekt prema njemu i čekam njegove pjesme, što da vam kažem, mislim da jako dobro repa i jedva čekam neke nove njegove stvari. Anđela također pita jesi li ikada htio napustiti Jumbus? Pa
lagat ću ako kažem da nisam. Jesam, nekad stvarno mi se dovamo popnu svi, pogotovo kad su neki veliki projekti, kad su puno snimanja zaredom i tako dalje, događalo se to. Mislim da je to kao i na svakom drugom poslu, jednostavno kada te stres i rokovi i sve ostalo stisne, dođe ti da odeš i da ih sve pošalješ u 3. Mislim da je to normalno, ali ovako generalno ne želim sad trenutno da me pitate, ne bi sad napustio Jumbus. Super mi je raditi sa njima, ali evo nekada dođu ti trenuci kada bi ih sve poslao. Idi, gonjaj, ajde. Donja crta Kadeć 2007 pita da li si ikada pušio cigare. Ok, ovo nije vezano za Jumbus, ali dotičnog zanima to. Jesam, probao sam cigare u srednjoj školi, ili čak i u osnovnoj, krajem osnovne. Jednostavno, meni vam se to uopće nije svidilo. Meni je to bilo cool, meni je to bilo fora, ali ja sam više za burek. Niksa pita, nije baš vezano uz Jumbusa, ali nema veze. Uglavnom, da li su Luciano i Petra u vezi? Jako me zanima. Pa gledaj, Luciano se sa svakim žvaljaka, ako na to misliš. Doduše sa mnom ne, ali ako ste pratili mene na mom Instagramu i mojim storijima, mogu ste vidjeti s kim sam sve žvaljako, tako da ja iskreno ne znam. Ana donja crta dolar pita zašto su Nika i Rasta prekinuli. Koliko sam čuo, jednostavno više nisu bili jedan za drugog, nisu bili sretni u toj vezi i to je nekako prirodno došlo da prekinu. Ja volim i Niku i Rastu, super su mi oboje. Ivanković donja crta Paola, koliko zarađuješ? Zavisi od mjeseca do mjeseca, kad su neki veći projekti onda zarađujem odlično, a kada nema projekata, odnosno kada je manje neka aktivnost što se tiče videa, onda je naravno i manja zarada. Dominik donja crta Gerić pita zašto Paolo nije u Jumbusu. Paolo je znači svoje drugo mjesto na Videostaru, bio ispred mene. Koliko sam ja čuo, Paolo nije zadovoljavao poslije Videostara neke kriterije, odnosno nije bio dosta odgovoran i nije pratio neke rokove koje je trebao. I zbog toga producenti više nisu imali povjerenja u njega i nakon toga on više baš nije bio aktivan u Jumbusu. Jo, Paolo, čujem ribus ispario. Za Jumbus treba više, loše ti se piše. Roknem te bazukom, nema te više. Mia.Kesten pita što misliš da li će se Petra i Gloria pomiriti? Šta ja znam, ne znam, moguće, sve moguće. Danas youtuberi danas se svađaju, sutra se ljube, treći dan se opet svađaju, četvrti dan se mire i tako dalje, tako da ne znam, ja bih volio da se pomire, pa barem da budu kolege, odnosno da mogu odraditi neka snimanja zajedno, kako bi bilo lakše i producentima, ali i svima nama ostalim youtuberima. Berga Burazer pita iskreno mišljenje o Burazu. Prije smo se puno više družili, sada se malo manje družimo jer ona onako malo distancirana. Mislim, to ste mogli vidjeti i na njenom kanalu, rekla da želi se posvetiti svom kanalu, da ne želi snimati za Jumbus, odnosno da su oni tako dogovorili, ne znam točno o čem je riječ. Tako da zaista se i manje družimo jer jednostavno nemam je kako i gdje vidjeti. A čujemo se nekad preko Instagrama, čujemo se preko Whatsappa, nekad kada nešto ona mene treba, kad ja nju nešto trebam. Žao mi je jer stvarno mi je bilo super na snimanju, bilo je uvijek zabavna, bilo je uvijek sa njom smijeha i svega. Špoljar.Anja pita tko ti je bolje, samo Petra ili Stella? Ne znam što da ovdje odgovorim jer samo Petra je posebna na svoj način, Stella je posebna na svoj način. Moram priznati da sam se sa samo Petrom družio puno više i puno više provodim vremena sa njom i puno više sam možda stvari podijelio s njom. Sa Stellom manje jer ju manje i znam, no vjerujem da je Stella možda u Hrvatskoj, da nije u Njemačkoj, da bi se možda i više družili, ovako se čujemo samo preko mobitela. Tako da ajmo reći da sa samo Petrom imam neki kvalitetni odnos pošto je duže znam i ipak smo pričali o nekim stvarima, imali smo jednostavno više vremena se zadružiti, a sa Stellom to jednostavno nisam mogao jer daleko živi. Volio bi sa Stellom puno više vremena provoditi i nadam se, odnosno siguran sam da ćemo uskoro i provoditi još vremena. Bar smo se tako dogovorili, ne znam kakve će biti planovi, no uskoro bi trebali snimati nešto i nadam se pri tome i družiti. I eto ekipa, to je bilo to što se tiče ovog videa. Odgovorio sam na neka pitanja koja ste mi postavili na mome Instagramu. Ako me još niste zapratili na Instagramu, obavezno to napravite jer tamo komuniciramo i naravno tamo možete pratiti moje dnevne udorije. Hvala vam što ste godinu dana sa mnom u Jumbusu. Nemojte zaboraviti se pretplatiti na Jumbus kanal, me tamo također možete gledati i naravno pretplatiti se na ovaj kanal, upalite i zvonce kako bi bilo obavešteno o svakom videu kojeg ja objavim. Pišite mi dolje u komentare koji je vama najdrži iz Jumbusa, znači koji vam je član Jumbusa najdraži. Uglavnom ljudi, vidimo se uskoro, do tada veliki pozdrav. Ljudi bok!